asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuphethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ushaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba imabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe opheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonya uhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi sifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV nanamuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nebhubesa sikubingelele mne wethu amen niyaphila kwade siphilile mne wethu lesedihanya hey isicishe yangabonana unyaka usuphela hey ile busy ya Christmas kambe kusaso Christmas uKhisimusi yini uKhisimusi kambe hey mne wethu anginayo impendulo yawo kodwa ke ngizobeka ngithi usuku la abantu basuke bebungaza khona into nabo abangayiqondi ukuthi babungazana ngokwakho yini uKhisimusi ngokwami mina mfowethu uKhisimusi ngizochaza awungifundisa mina ngikwazi mina nami mfowethu uKhisimusi angikwazi kodwa ngike ngizweke kuthiwa ke mfowethu usuku ekwazalwa ngalo uJesu kodwa manje khona incwadi ekeBhayibhelini ekuphikisayo yona ukhuluma okunye madoda angiyena nomuntu weBhayibheli kodwa ngike ngibezwe bebeyifunda kodwa kasingangeni lapho kubise asingangeni lapho kakhulu cha kona isikhathi esihle lesi la khona umuntu a reflecta khona abheka khona ukuthi kuswele unyaka oqalile wazofika kulesi sikhathi lesi ikuphi athe umephila wakwenza kwaphumelela ebekuthe kuqala unyaka adethe ufisa ukuthi akwenzile ikuphi akwenzile kwaphumelela ikuphi angafinyelelanga kukona uyabo isikhathi mina ngeke ngisibuke kanjalo lesikhathi ukuthi isikhathi sokuthi ubheke uyibheke wena uyihlole wena ukuthi ikuphi okwenze kahle ikuphi okusafanele ukulungise kuya phambili isikhathi futhi la khona ke insizwa esuke ibuyile ziye emakhweni zibona insizwa ngempela futhi ziye emakhweni zocela ubuhlobo obuhle phela asibheke nje kucaca futhi ukuthi kuhle yabo lezo nsizwa lezi ezisanalelo gquzu siyakhuthaza kakhulu ngoba phela sisuke siqoqa unyaka uqala uthi mase usiyophetha unyaka zithi zimakhweni zocela ubuhlobo obuhle cha lezo nsizwa mfowethu mina ngiyafisa ukuthi ngishayele kakhulu ihlobo ayikho mfowethu into ebaluleke ukudlula mfowethu ukugana newethu sisalapho nje ake siyibheke lento le yini esuke ibalekile uma umuntu ezoyokhokha noma ezoyocela isihlobo esihle yini esuke ibalekile kuloyo yocela naloyo yocelwa ngokwesintu yabona mne wethu singakuchaza ngendlela eziningi ngokwehlukana kwethu kodwa mina njengempunga yesintu ngizokushiya lokho kokuthi wena mne wethu ukugana kowesifazane nokugana kwensizwa kuzovusa umuzi zokushiya lokho kodwa la ngifuna ukuya khona mfowethu okusuke kubalekile kakhulu mfowethu ukugcina inhlanzeko abantu laba bobabili uzokhumbula ukuthi labantu laba njengoba begcina inhlanzeko bazokwenza izinto ngenhlonipho uma benza izinto ngenhlonipho kuukuthi insizwa izozazisa ubokantombi lokho kukodwa mfowethu kuuhlonipha lowamuzo bokantombi uzothi noma enaye lona wesifazane kodwa ngaphakathi enhlizweni yakho uzabe nalo igama elithi kodwa lowamuzi nguhloniphile bazothi noma unamne wethu sebehlangana bebonana ngoba ukubonana kwabo kusuke kungekho emthethweni lezo lona uma bezobonana bahlangana mhlambe endaweni zabo la behlangana khona lokho kuyawangcolisa amathongo bovungana afanele ukuthi lokho sikufike manje nje ngoba ngithi mina bazobe begcina inhlanzeko
uyabona ngoba phela ukugana kunhloso zako zimbili ukuvusa umuzi nokugcina inhlanzeko uzokhumbula ukuthi abantu ababili owesilisa nowesifazane uma behlangana ngokocansi ke manje bengaganene beyindoda nomfazi ayangcola amathongo manje mabeqala manje benza inhlelo nomalungiselelo lokho kukodwa kuyinhlonipho abasuke behlonipha ngayo abazali babo ababazalayo kanjalo uyayishaya wayibeka kahle kodwa khona la engifuna ufike khona ikuphi ibhofungana ngifike newethu ngibona ukuthi kubalekile mina ukuthi oqala uma uyinsizwa uzoyocela ucela isihlobo esihle kubalekile ukuthi uqala wena isisekelo sakho siqonde kunjalo kanjalo nalo wesifazane ukuze egcineni ungathi uyocela isihlobo esihle wenza konke okuhle okuhlonipha nokugcina ukuhlanzeka kodwa uthola ukuthi usulubolile ulobela umuntu isisekelo sakhe uthola ukuthi inkomo seyithathwa abantu abarongi mhlawumbe umuntu usekele komalume kodwa ngenxa ukuthi ukhuliswe lapha ukhuliswe uyise uthola ukuthi uyo osawamukelwe ilokho ziyinkomo kwenzakalani kulowo mshado loyo lapho mnewethu izinto ziyonakala ngoba manje wonke umuntu uba nento othola ukuthi uyiphiwa abantu abathile umakoti uyamphiwa wena njenganomuntu uma uzothatha umakoti omphiwe komalume bakho yena yekini amatafula vela azophendula uyibona lo so okusho ukuthi kahle uma kuukuthi uzoqala uthathe leso sinyathelo leso sinjalo kusuke kubalekile ukuthi wena umuntu wesilisa isisekelo sakho kube ukuthi siqondile wenzelwe imbelekeko endaweni right wabikwa ngendlela ekuyiyo isibongo sakho siqondile noma isisekelo sakho ngwasethongweni siqondile uma futhi uzohambisa inkomo emzini nobuntu niyabika la ekhaya awudluli lapha ATM ukhipha imali udlula uthatha umalume uthathe abakhongi nisho uyabika la ekhaya ubike ukuthi abantu abadala bengisebenza unyaka wonke kwakhona engikuqoqayo kulezi inkomo engiphe zona sengiyayikhipha ke ingxenye lezo inkomo ngiyocela isihlobo esihle lapha kwasibanibani uyayizwa leyo nto le kanjalo nalo wesifazane ufune ukube ukuthi isibongo noma isisekelo sakho naye siqondile ngoba uthola ukuthi mnewethu abantu sebeganene benza izinto kahle ngokwesintu yonke into bayenza ngokwabo ngokwesintu balobola umuntu ambathisa wakhehlisa kwenziwa yonke into iyaqonda yonke into uthi ngokuhamba mhlambe emva kweminyaka emibili emithathu umuntu bebeyohlola kuthiwa cha lo mshado wena awuregistiwe kunjalo iphakama indoda izifisa ukukushaya ukuthi kanjani manje ngoba mina ngenza yonke into ngakhipha zonke ngakhipha nebhuku lanali lisayiniwe ibhuku ngayikhipha zonke mina inkomo mina uyayizwa lona uthola ukuthi konakele kulo wesifazane isisekelo sakhe ade ngabikiwe mhlambe lo wesifazane uyayizwa loo nto le noma isisekelo inkomo ithathwa abantu abarong uqinisile lapho nabhubesi mnewethu yabona ziningi izinto ngempela ekubalekile ukuthi thina sabantu sizibheke ngaphambi kokuba senze izinto ngoba uthola ukuthi umakoti usebuya manje emzini uthi uzokhuliswa uyabona lo ubengakhuliswa ngani uthola ukuthi manje kubanjwe ingane manje akasathola abantwana sekufanele ukuthi manje ahamba ayokwenzela umhlonyane kwesinye isikhathi omunye enzelwe nomemulo lena kamemulo ngengifise mina ngathi singayibuyekeza kahle mnewethu ngoba mawubuka ngokwesintu ubuka inhloso nqangi yawo umemulo wakubongwa umuntu wesifazane oyiphathe kahle wazigcina ngokomntombi yabona lo manje mina ngengithuka mina mfowethu umuthola ukuthi kwemuliswa manje umuntu onengane uyayibona lo manje kubalekile ukuthi lezo zinto sike sizibuyekeze ngelinye ilanga ukuze sikwazi ukuthi kuze kuthiwa khona umemulo kwakukhulunywa ngani yayisukaphi leyo nto leyo awungitshele mnewethu ikhona lento ukuthi kukhona mhlawumbe abanye abangayenza imbeleko kukhona abanye abangayibiki abantwana mebezaliwe ikhona into enjalo leyo nto ayikho nabhubesi mnewethu ngizokusho ngokukhulu ukuziqhenya lokhu njengempunga yesintu ayikho into enjalo mfowethu wonke umuntu kubalekile ukuthi abikwe ngicabanga ukuthi abantu abasakhuluma leyo nkulumo kufanele ukuthi bake bazibuze kuqala ukuthi inhloso nqangi yalelo siko yini kunabantu phofungana uthola ukuthi abafuni ukuye sibayeni babamba imbuzi bafuna ukuzibuka nje imbuzi umuntu athi hayi kubikwa ingane endala kuphela
ayikho leyo enye ke leyo ingane yokuqala kuphela sizozikhuluma ngonyaka ozayo lezi zinto mnyondo kanti kwazi wathi uyimbeleko kwakusukaphi yini imbeleko uyayibona wayihlatshelwa imbuzi yakhe leso silwane leso azobikwa ngaso ebese bekelwe ebelethwa ngayo leso sikhumba leso esifresh esimanzi uyayizwa lonto le kwase kwathiwa lo umsebenzini imbeleko kodwa ke manje usuzwa kuthiwa hey umuntu kuyimbeleko kwenziwa lo kuqala kuphela bonke laba abanye ayikho leyo nto mnewethu abanye bathi hayi mina ngoba ngumZulu thina ayikho imbeleko kuthina akukho ukubiywa komntwana cha mnewethu ngicabanga ukuthi zonke lezi zinto izinto ekufanele ukuthi unyaka mawuqala mhlawumbe sike siyizwe imibono yabo ababukeli bempunga yesinto ukuthi mhlawumbe iziphi ezinye zezinto abafisa ukuthi sizithinte sikhulume ngazo mnewethu sesizophetha mina into engifisa kakhulu mnewethu ukuthi siyikhulume unyaka mfowethu soqalile sesiphakathi nawo kwakhona inkinga ezithile sibhekana nazo kwazi kube uyaqhubeka sizophothula manje sisekhona inkinga uzokukhumbula igciwane ebelibhidlangile mnewethu kodwa abantu abadala bakwazi mfowethu ukuthi basifikele nomkhulu omkhulu akwazi ukuthi asifikele wena njenganobhovungane ngifisa mnewethu ukuthi mhlambe abantu uke mfowethu ukhulume nabo ukuthi ngokwesintu sethu yini mhlambe esingayenza thina njenganabantu uzokhumbula ukuthi abantu abaningi balahlekelwe impilo zabo mfowethu ngesifo sokhuvethe yonke leyo kodwa kunamhlanje abantu bazobungaza yonke leyo nto kuzothi makuphela unyaka abantu bagubhe bathenge izikwipisi baqhumise baya injabulo yabona kodwa manje mfowethu ngiyafisa ukuthi nangokwesintu abantu ke sibaluleke sibavezele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sithi sijabula nabantu abadala sibabonge ekutheni bakwazile ukuthi basifikele basenzele izinto ezinhle njalo njalo newethu kubaluleke kakhulu ukuthi kulesi sikhathi lesi sokuphela konyaka silenze ithuba ugodukile uyekhaya noma uhleli kwakho noma ukephi la ukhona ulenze ithuba lokuthi nje ubabonga abantu abadala ngoba kuningi impela okwenzekile kusukela unyaka uqalile kusukela u2020 2019 kuningi okwenzakalile okuphazamisa impilo zabantu kwaphazamisa nemisebenzi kwaphazamisa izinto eziningi kwaphazamisa izimo zomnotho kuningi nje upetrol manje ubiza ngenye into ngesigcile kukona kodwa kuningi okuphazamisekile so uNkulunkulu nekuthongo bese akugcinile kwaze kwashaya lesikhathi lesi kubalekile ukuthi uyinike ithuba nje lokuthi ubonge noma ungasahlabanga mhlawumbe ukhanyise lezo ibani nje usho ukuthi hayi ngiyabonga uyiyeke lezo ibani zishe zize iphele indlela leyo utshengisa ngayo kubantu abadala ukuthi uyabahlonipha futhi uyababona ukuthi bakuthwalile kwaze kwashaya lesikhathi lesi kodwa ke futhi selapho mnewethu ziziningi kangako izinto ezimbi ezenzala emhlabeni ngiyafisa ukuthi yena sibafundise noma sibakhumbuze ababukeli bempunga yesintu TV ukuthi kuningi okuhle okwenza la empilweni zethu kodwa ngenxa ukuthi sekukuningi kakhulu okukhulunywa ngakho okungekuhle okunegative automatically umqondo ugcina usugcina usukukhohlwisa nalokho okuhle okwenzalayo kuningi okwenzalayo yabo nje mesingakhuluma ngawo sibala ukuthi kwenzala ukuthi uyabo kwesikhathi mhlawumbe ugcina ungayinaki lezo zinto lezo ngenxa ukuthi unaka lezi zinto ezishiwa abantu ezibhedayo unaka ukuthi uma ungena egarage ufuna ukukhokha lela litha lela la petrol elu 20 rand something uyayizwa lonto ukhohle ukuthi kambe yini leyo ifaka upetrol iqhamukapi leyo nto leyo uyabo singabala sibalo umbukeli wempunga wesintu TV awukunika isikhathi nje uyihlole uyibheke ubheke yazi ukuthi kunezinto mhlambe 5 years ago kade uyikhulekela unazo namhlanje kodwa awuboni ngenxa ukuthi ufuna lokho manje ongenakho awukwazi ukuyinika isikhathi sokuthi ubonge ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga abantu abadala makhehla zalikwazi ngiyabonga kade ngangifuna umfazi senginaye kade ngangikhulekela ukuthi ilokhuzi isibongo senisande nginomfazi manje nginabantwana uyabo ngikhathele ukuhamba ngimisa ngithi usukwazi manje ukuthi uphathe ukhiyi ungene emotweni uyabo izinto zenze ekufune siyibonge sabantu singabheki izinto ezinegative kuphela kanti mnewethu yabona mawuthinta ngalendlela mfowethu impilo iyodwa kubalekile ukuthi siyibonge ngoba noma ngaze kuthiwe unyaka uqalile njengoba sesiwuphothula umsebenzi awunawo kodwa ngoba usaphila lokho kufanele ukuthi ukubonge futhi ubone nawo ukuthi kusho ukuthi amathongo kukhona sakubekele kona nakugcinele kona ikhona lento obaluleke ngayo manje thina sisuke sifune izinto eziphathekayo ngesandla kanti enye into mnewethu
uthi ngijaha ukuthi kube next day ngoba kuningi engicabanga ukuthi sokufaka la sifundisa ababukeli bempunga yesintu TV. Uyabona uappreciate into nayo kwenza ukuthi kuze okuningi okuhle. Kunjalo. Uyayizwa le nto le akuyona yonke into ezodinga ukuthi uye kubhovungana. Akuyona yonke into ezodinga ukuthi usebenzise into ethize. Akuyona yonke into ezodinga ukuthi ulayithe isibane esithize. Kwesinye isikhathi kudinga ukuthi ukwazi ukubonga lokho nakho ukuze ithongo likwazi ukukunika okunye okuhle. Uyayizwa le nto leyo. Izinto lezo esongena kuzona sigcile kuzona kulonyaka ozoqala ukuthi mesikhuluma ngokulapha umuntu. Angazi noma kube itopic yakho leyo noma sikubambela. Sokhuluma ngelinye ilanga wethu Okay. So izinto ke lezi esongena sigcile kuzona njengoba unyaka uzoqala ukuthi mesikhuluma ngokulashwa komuntu angithi uyazi ukuthi mesikhuluma ngokulashwa komuntu sikhuluma ngama phases amathathu. Kukhona lokho okokuqala istep sokuqala okukulapha umuntu lokho sethi umsamo omuntu ukulapha yena uqobo. Ebese kuba khona ukulapha iphase yesi-2 noma istage sesi-2 ekulapheni okukulapha ithongo lapho sikhuluma ngokugeza abadala sikhuluma ngokuhlambulula abahamba ngengozi bangagezwa abahamba mhlambe behamba ngesandla somuntu bangahlanjululwa abahamba ngezikhali nathi menimgqiba umuntu nimshonisa phansi namphathisa umuthi ukuhlambulula bonke labo bantu ukuqondisa umsamo ukufaka abantu abadala ekhaya sibahlanze sibiyele ekhaya stage number 2 loyo mase kuba khona stage number 3 esingakhulumi kakhulu ngawo oku-activator lo nkulunkulu lo ophila kuthina sonke. uNkulunkulu akahlele emazulwini. uNkulunkulu ukhona kuthina sonke. Sonke sinayo uNkulunkulu kuthina ngaphakathi. La abathi abamhlophe it's your higher self is your higher power within you. Yabo kufanele lezi zinto lezi mesikhuluma ngokulungisa umuntu noma ukwelapha umuntu siyithinte zonke ukuze umuntu aqakwazi ukuqala abone umehluko empilweni yakhe. Uyazi ukuthi uNkulunkulu indlela asibusise ngayo mnewethu usibusise ngalendlela ukuthi lezi zinto zo3 uma uyilungisile zaqonda ayikho into ozofisa ukuba nayo ngeke ube nayo. Sonke sinawo amandla ocreator izinto okuqala izinto okwakho ngekho kube khona kodwa kusuke kubalekile ukuthi lezi zinto zo3 kube ukuthi ziqondile. Uwe ithongo ebese kuba uNkulunkulu okuwumkhulu womkhulu. Once kuzalunga zonke lezi zinto lezi ayikho into ozoyifuna emhlabeni ungayithola. Wathinta Bhubesi lababukeli bempunga yesintu TV mfowethu babaluleke kakhulu mfowethu kumina ngiyimpunga yesintu babaluleke kakhulu kuthina njenganethimba lempunga yesintu TV mnewethu ngiyafisa mfowethu sesiphetha uke mfowethu ukhulume nabo ababukeli bempunga yesintu TV uyabona njengamanje izikhathi zokujabula kukhona ababuhlabayo ngiyakwazi lokho kodwa manje siyabadinga ukuthi babe khona la kwimpunga yesintu TV ngoba ngaphandle kwabo impunga yesintu TV ayikho. Akukhulume nabo mnewethu ukuthi yebo izikhathi zenjabulo lezi kodwa mfowethu ukujabula kwabo babheke inani ukuze bakwazi ukubuya babe khona kwimpunga yesintu bazothamela imfanekiso eqoshiwe. Nganeno siyanicela ababukeli bempunga yesintu TV ukuthi nijabule nibuyele nganeno bafowethu nazi ukuthi nibalekile kakhulu kwimpunga yesintu nibalekile emagcekeni okhokho benu nibalekile kulabo bantu enisondelene nabo ngakho ke kubalekile ukuthi uma umuntu uphuze uthi masubona ukuthi ngeke kungenhla uhambe uye ekhaya ufike uyolala uphumule uvuke ngakusasa ekseni uphinde futhi uhlale uphinde futhi uhambe ophuza mase uzizwa ukuthi ukhathele uphinde futhi ubuyele emuva. Hayi ngeke bangaphuzi njalo mnewethu. Bangaphuzi. Phela sigade nalento leyo ukuthi ugcina umosha imali. Mase uphuza njalo somosha imali. Nje uku-advise umbukeli wempunga yesintu. If uhola u5000 ngenyanga, musu kuspenda ngoba kuDecember u10000 ngenyanga uyibuyisela emuva lapha. Especially muzo spenda eyintweni efana notshwala eyintweni engeze kubuyisele lutho ngiyezwa umuntu mhlawumbe ozospenda leyo mali ngoba elungisa ekhaya ngiyeza umuntu ozospenda leyo mali ngoba efuna ukuyohlawula ingane ngoba efuna ukuyocela uyabo ngoba mhlawumbe eqala ibhizinisi elithile ngasekhaya izinto ezinhle lezo ongatshala imali yakho kuzo kodwa ukuthi uthathe uthi uhola u5000 masubala ngomhla wa1 uthola ukuthi wena kulo qala uDecember ususpend u16000 kutshwala. Hayi no siyakushaya lokho abantu abakugweme lokho ukuyibuyisela emuva lokho okunye futhi mnewethu unyaka kunabantu esiqale nabo unyaka balungisa izinto eziningi bezilungisa bona ugade ungathi ngoba kuyilesikhathi sokujabula
wenze into ezekubuyisela emuva ukuthi kuqala unyaka sekufuneka kuqalwe phansi futhi ekuqaleni usuyingcolisile usungcolisa abantu abadala usulanda izinto ezingalungile uyayizwa lonto le usuyibuyisele emuva lapho ugade ubheke ibanga ukuthi usuhambe kanganani uqhathanise nalolu suku noma nalobo busuku obodwa ubheke ukuthi kupho kubalekile Bukelo Mpuka yesithi TV yasingageqa amagula ngoba semuke Hey,